Wengane zakwethu-ke nginibekele namukele kuzonke iy'ndawo la kuzofinywa khona le video. Igama lami ngumMsizi aka Inkosi Art. Noma uqala ungena kule channel qinisekisa ukuthi ucinezela usubscribe uzokwazi ukuthola zonke izinto engiyipostayo kuyona-ke le channel. Wengane zakwethu lapha-ke entshangweni ngaseStenga sekudutshulwe kwabulawa ingane-ke yentombazane befunda-ke grade 8. Idutshulwe umuntu owethowe ubephethe isithombe sayo kanti kuthiwa nonina wadutshulwa-ke last year. Wengane zakwethu abantu abaningi sibathintile-ke lesi simo ey'nkundleni zokuxhumana sokudutshulwa-ke kubulawe lo mfundi-ke wey'ngane zakwethu. Nangomunye uthi-ke bantu-ke sebedlula impela-ke ngokubulala dinwa-ke noma-ke kodwa-ke kwakumele ibhacise-ke ndawo le ngane Nkosi yami. Nangomunye uthi-ke izwani nje sesisaba-ke nokukhomenta bangaze-ke basidubule. Nangomunye uthi kuyoba kancane-ke ingane engazange ngibona abantu benza-ke ubugebengu incane bakithi. Wengane zakuthanda ukuthi-ke kube isimo esithanda ukuthi-ke sibe buhlungu lesi. Hlangana phakathi ku-comment section ngizwe uvo lakho ukuthi wena ucabangani-ke ngalolu daba. Ungakhohlwa ukucinezela usubscribe uzokwazi ukuthola zonke izinto engiyipostayo-ke kule channel. Mina-ke igama lami ngumSizi aka Inkosi Admin.